serious vele ngalo umuntu wakho lo ishangane vele ishangane mngani. Jomi, masingakutshela kutshana ukuthi ngiyamuthanda ukuthi uyishangane noma yini ngiyamuthanda girl. Mngani uyasizwa mara ukhuluma ngothando neshangane ngana ana shema ngikholwa mina lento leyo. Lo muntu lo ukudlisile plaza mashangane la ngani la. Jomi, lalela. Ngikhuluma ngomuntu oyekele i-offer yomsebenzi ele kude ngenxa yami ngokuthi nje uyangithanda. So manje wena ungazuthi ukhuluma ngani girl? Ngani uneproof yalento ngisho? Awukho lo umsebenzi ke ngutshele ke mngani. Akukho umsebenzi. Lo muntu lo uphethe ngecamp la uyaqala. Mngani. Kodwa ngicabanga ukuthi mina uyathanda and yazini futhi uthe ena ufuna ukuthi sithathe uthando lwethu silibeke ku next level sibe nomndeni manje angazi ke ukuthi manje wena masungitshela ukuthi uyangaya ngani umshado neshangane nawe ibheke lento le ayenzi sense ayikho lento le ngicela nje ungenze i favor ungalingi umithele lo muntu lo wena yenza nje i favor ube ngoprevent akunamshado nje ozayo la hey ngani ngiyapreventa ya ngiyakuzwa lokho kodwa mina ngizokwenza njani ngokuthi ufuna sithathe uthando lwethu sibeke kwenye level ngani lo muntu lona ufuna ukutholisa umntwana nje uyasliza banjala amashangane themba mina ngiyazi abona mina angifuni shangane senze i favor sona ndoda umzulu eqotho ezoba la impilo yakhe izoba so hlukana namashangane mani ngani Chomi yazi ngiyakuthanda wena awuyangazi yabuya Chomi wena I love you girl Sek suka cheers chicken baby Tines hip umshado Yebo awubona manje uyathanda le hayi fona ngiranda basi yebo manje ngiranda impilo yami ngikwayo for and la kuteka le for ukwenza sathi wami ngala phi wahlanga Hi emvu Toseta mina ndakusupport tane mngana wena loko wena u titwa se rin'wanuna la ku teka thando mina na ku support ninge servala maka yi kulukumba yi nga ntisela a ku ri mali leyi emvo watende nirivele ku humesa mali liyane bona thando i draw mali empunsi what is this so a ni tekete ku ri mehe ni nga endla ku ni fanele ku nyikete mali ya yena and then mina ni ta yi kusela what is this a ni swi tiva mali yi veke kwini emvo yeah what that please yeah tiphilisi leti booster hi tona because a ni vona for a ni tirha ku endla moti so loko ringeteni ku loko yi endla n'wana a ti booster tiphilisi leti u ku byela swo ye yeah ku na swona ku byela swa tiphilisi leti yeah evo ku vona swin'wana swi lava ku byela swona na wa tiva tiphilisi leti emvo i tiphilisi to kunguhata leti kuza ku dyondzisa wena i tiphilisi to kunguhata leti u le ku sivaleni ka ku endla n'wana evo mhaka leyi vulaka vhele i tiyisisini mhaka leyi emvo na tiva tiphilisi leti ka cheri ya mina yi tirhisa toho tiphilisi leti ku sivelela ku kuma n'wana in babe alright emvo ta vona u n'wi siya ku tirha na swona tiphilisi leti tirha yini masayatela babe ngathi amaphilisi xikombela ku tshika u ni byeletela mavunwa wena ma tiphilisi ti tirha yini u swi tiva ka tiphilisi leti tirha yini okay mana ngizokutshela iqiniso ke namhlanje angeke bise ngibe nengane nawe mina angeke swilo leswi nga suma ku eka where this all coming from hey lalela yabona wena mawucabanga ukuthi wena ngoba uyishangane unje cabanga ukuthi uzothandana nami ayikhoda futhi khoda soze lalela mina ngeke ngize ngiyekela amasiko wami ngihambe ngiyothatha impilo namashangane wonke zokodwa ngeke ngikhona ngingumZulu ngizothatha umZulu oqotho indoda yomZulu eqotho hayi wena where is this all coming from vele suma kwesizwe yazi ngicela ukutshela into eyi-one ukuthi mina nawe namhlanje phelile ngiyahlukana nawe
kahle kahle kumele ukuthi understand ngoba ngiyabona ukuthi mangabe ngikhuluma ngesiZulu sakithi ngozungizwa. It's over. Ngidlala amashangane. Ngizongungana nawe mina noma kwenze njani? Futhi. Phuma nje kimi. Emadal. Lesitiven da kuma la. Ku famba en Bram. Foka hleka akufamba ichoma ka. Nanchoma. Bosta manluya nungala ngo. Batvan tsekena sulumbash. Tsekena ntirlo wa le DRC. Loko vele na stoka Congo Gold. Wabo. Loko maybe mtangimele akamuti na sulumbash mara mala info. Kahle manluya enzile nkarhi. Sorry. Aso fanele sweswo. Loko kahle ndzela. Xhoxa xile kwini xa ku mehe loyi mchangani and mina noma loko promele ku vona kahle. So busy take ziltsikiwe maka so. Problem ku hava kwala. Emvori rando ingerpini ku ya hi tixaka ta mina. Rando swo tamri mani loyi o ka nga kula. A ku na problem ya ku wena u huma kwini u yini. Ulo se wave azantela nkahle so. Ngathi bankari. Tiye. Tomi sila u tiya van'wana. Kombele. Manje uthini? Wena le ndawo bengikhuluma nawe ngayo. Hayi khuleka bebe siyaqhubeka mina nawe. City location. Yey. Yini yenzakala la? Awushongo wena uthi uhlukene nale nja yakho. Shem you must be joking. Totho na bengasho umuntu wami uyahlala. Yazi angizange ngakholelwa ukuthi ungifostile wangiconvince ukuthi ngihlukane nonsakho ngenxa ukuthi uhlukene nale nja yakho. Shem. Yazi why? Ukuthi you are so stupid. Wena bodwa ukuthi ungangixoxela zonke lezi zinto. Hey mina mayishangani kai will do this and that. Uyahlanya. Yazi angizange ngakholelwa vele ukuthi yazi. Wethala kanti. Uyigethi. Yazi ngibongiwe. I hate you. Fuck you. I hate you. Go to hell bitch. Wethala. Hey, man. Tan. Ela be. Ngiyazi ukuthi umuntu ogcina ufuna ukumbona. Kodwa bengicela uzoxolisa. Ngiyazi ukuthi ngonile futhi bengingaboni ukuthi uyangithanda. Bengingaboni ngavumela umngane wami ukuthi angene phakathi kwethu angifunze nje udoti ngabangitshele konke okubi. Kodwa manje ngoba sengihleli ngingedwa sengiyabona ukuthi bengungithanda Ntsako. Wayekela ngisho umsebenzi wakho ngenxa yami. Ngiyaxolisa. Okay. Alright. Ngiqinisile Ntsako ngiyacela. Ngicela ukuba nawe ngiyaxolisa ngiyacela. Ngoba ngithanda like mina asithama nithika ku grants of sleep. Like I'll always love you but and then I asked him about the offer in DRC and he said it still stands, so I'm afraid I took the offer. Okay. Nalele, akunankinga. Mina ngizohamba nawe mangabe lokhu kulungile kuwena. Noma ke okay, sharp ngahlala ngilinde. Ngahlala ngilinde. Can I force them? I force. So wena ke tokumele umzulu wawe la ngilaba. Ani mina nimchanga nomampompa sifuna isho umsebenzi wena. So tokumele umzulu wawe la ngilaba and then iyamahweni nabutumza wena. Okay?